Ya buna hep 40 yıllık yubileyine bilen ne klastaşlar görgönüzge kursambız bir-birimizde yubileydi yaxşı ötközeli. Asılkan, sen bir söylep koyayım klastaşlar. Rızadın atına. Gözde açı al demeğinden. Pardon, tüs bolğular, kızıl yubileyimini kutluklayın bağırdı. Den soluk olsun yubileyimini tüs bolğular. Oldu. Ayağından mı koysam? Ne? Halbuki. Sen çübe, sen ekçi. Çekiden ayaklarınızı görüşüyoruz. Alaka. Kava çıktılar. Demek ki çeşitli nefes var. Başta veriyoruz. Hazır az ketip atalım çıkalım. Tamam var böyle. Dürbeyim de men köpçülükler arasında da tanı kaldı bir bu saça. Orada tanı var dilekler. Canlılar gelgende bu ne onu antı. O yakta hiç kelam yok o. Çok pahalı. Ana. Ya azıp baktılar diyeceğim bunlar. Kamera sen oğa çıktın mı? Kalma sen buraya kaçır. Kimin çıkanı buraya kaçır. Aynı bizim niyetelim oturuz. İşler yaxşı bolup qoyuştu. Toğlartın da. Bir dostum var eslatadi bolalikni. Bir dostum var o'rgatadi donolikni. Ko'rishganda o'tgan kunlar gaplashamiz. Sog'intirdi bolalikni. Bir dostum var eslatadi bolalikni. Ey bir dostum var o'rgatadi donolikni. Ko'rishganda o'tgan kunlar gaplashamiz. Sog'intirdi
Yoshlik bo'lib ketgan. Bir do'stim bor boyliklarga to'lib ketgan. Ya ciddi bana tartıyorum. Kamera tartıyordu Tasırkan. Ya çok fazla çok çok derin. Hey. Kimge? Ne oldu? Aynen. Hazır. Ambaralı kat kalk. Gel. Ben size yaptım. Yok ondan. Çek gidiyoruz. Arkasında. Bayramdan bilen. Taşlar. Ha. Yok. Sen Nikolat kim vardı tağım dursa sen de çok. Baldır geldi. Ye irman. Baskılar. Akıl geldiler. Hey. Akıl gel. Akıl gel. Adam koşup gittiler. Hadi çalmadan fırına gidecek kaç. Evet. Mıntık var bok çok. Ben sabri korkmayacağım. Yıkılmayacağım. Görmeyeceğim. Gülen geldi. Nereden çekiyor? Benim aklı açık ne paramda buydu. Ne dedi bize? Uçukmadı dedi. Zaten bozuk kıyımdan tümün burada vatatlık sen koyup sen çıkarsın. Kamerasından. Yıldızları Bakan ne kadar gel ne kadar. Varsan kılarsa zil oturma, zil oturma, zil oturma. Gelmişten bunu oturma, bunu oturma, bunu oturma. Sözündüm nerede ağlatana. Hazır.
Şimdi akıllı makam var. Sünnet geliyor. Haydi sünnet var. Bunlar kaç Kadar var. Ya yetim bana. Özün nereden arıyor? Ha başladık. Odalar arkaya gitti. Biz şöyle uzunlar aldı da. Bizim bayrağımız var iken sen çıtırdık başladılar aldık. Nereden başladık he? Başla. Ömür boyu okuduk birlikte, 7 yaştan okşor elimizde. Çok rahmat. Ağalar, eceler, cengeler, cezeler, жалпыңыздар, орындықтарdan орын алсаңыздар. Саламатсыздарбы? 1968 жылғы ағалар, ежелер, жалпы юбилей иелері ай-айланып жыл өтіп, қайрадан сіздер менен 40 жылдық жолығышу кешесінде жүз көрішіп тұрғаныңызға жаратқанға мың мәртебе шүкіршілік айтып, дабыл беріледі. Қош келіпсіздер демек сөз.
Anda mese algaç sözdün gezegen uyuşturuğu тобуна берейин. Anda mese Erman Hacı özünüz başlagan cemaat жалпы 68 жылғы ağalar söz gezegine gelsеңіздер. Assalamualaikum. Bugün köpten beri kütüp юбилей өткөзөбүз деп топтолуп сүйүнүп турабыз. Баа жылуулук каякта экен дейт, классташта экен дейт, классташтарыбыз мынантип сүйгөн жарлары менен бирге келип биздин үйгө конок болуп бири-бирибиз менен көрүшүп отурабыз. Сүйүнгөнүбүздөн не деп гап таппаганы менен бөлөктөргө өтпөйт беле. Бая жаттады беле өзүчө. Куш келипсиңер, классташ кыздар, балдар. Не дейбиз, мынакей şu жолушабыз деп Бишкектен келдиңер, алдыңар, аркаңар Россиядан келдиңер, калганыңар мына Фейсбуктан эң кеч келди Айнура. Дегенде куш келипсиңер, Мына бүгүнкү күндү şu көптөн бери şu күтүп, ушул Алла Таала күн берген экен, өмүр берген экен, ушул мына күнгө жеткизген Аллага шүгүрлөр болсун. Анан кийин мына ачылыш деп жарыядык. Анан өтүп кеткен эжекелерибиз, досторубуз бар экен. Ошого азыр мына достордон кичине неме түштү, Жамшит. Биринчи şu ошолордун арбактары демеге болсун деп бир Куран окуп, анан баштайлы деп чечтик. Кандай дейсиңер? Assalamu alaikum бүгүнкү досторубуз, классташ кыздар, жезделер, куш келипсиздер. Мына карап көрсөк, илгерки биринчи класста окуган сыяктуу эле баардыгыбыз бирөөбүзгө жаш эле көрүнөбүз да. Илайым өмүрүңөрдү Кудайым өмүрүңөрдү берсин, классташ кыздарыбыз, балдарыбыз. Балдарыңардын, кыздарыңардын суйурматында жүрө бериңиздер. Илайым өмүрүң Кудайымдан нары дагы өмүрүңөрдү берсин, ден соолуңарды берсин. Ушу жезделер менен бирге тең карып жүрө бергиле. Ошо менен бирге досторум дагы, аяштар менен силер дагы тең карагыла. Баардыгыбыз не тилесек тилеген максаттарыбызга берсин Кудайым. Келечекте өмүрүбүздү берип Кудайым дагы кийинки келаткан 50 жылдыкта дагы ушундай тобуз менен азайбай, катарыбыздан азайбай ушундай келип күлүп жайнап ойноп кеткенге насип кылсын. Баардыгыңыздар куш келипсиздер. Шоң рахмат, агалар. Жалпы биздин арабыздан өтүп кеткен ага эжекелерибиздин, жалпы бир туугандарыбыздын арбайына багышлап, эркин намына бир жакшы Куран окуп берсин. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Rabbi Şokan Fırıntat'tan saltarım Muhammed Aleyhisselam'ın Amnu Yüklösün sahabaların, tabiinlerin, aziz evlilerin, uşu dinen ötken жалпы Müslümanların, uşuların arasında şu aktarımızdan ötüp etken dostlarının arvaqlarını başlayalım. Ahiretten Allah celalden. Amin. Ağalar, eceler, aldığınızlardağı çaydan içip dağım tattırыңыздар. Анда месе көп uzatпай biz başlaylı. Sizlerдің 40 жылдық юбилейіңіздерді құттықтап, Қожеке бір балдар бақшасының музыка мұғалімі өзіміздің ағауыз Абдурахманов Қадырға келіңіз ағай. Ушул ежелеріміздің, ағаларымыздың юбилейін құттықтап, жақшын ағай ырдесте тартуға берсеңіз. Ежелерім, жеңелерім, жеңелер, барыңыздарды бүгінгі байрамыңыздармен құттықтаймын. Сіздерге ден соолук, ішіңіздерге игілік. Құда қалса бұндан кейін елу жыл, 60 жыл юбилейлерді өткенге Құдай насip еткен болсын. Барыңыздарды 5-ші Б класс деген 5-ші Б класс естеп, 5-ші Б классқа білемін.
Kirip varsam klaska, sen olturgan, sen olturgan, sen olturgan. Belki burçta meni gördüm, oturgan, oturgan, oturgan. Suzum dönüp mamile maga kana. Hey 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 maga kana. Ötken ömür bekerge koratılgan. Ötken ömür bekerge koratılgan. Altınım ben seni süptürmün, süptürmün, süptürmün. Süymek durgay kızganıp çürüptürmün, çürüptürmün, çürüptürmün. Suzum dönüp mamile maga kana. Başkalardan kızgını çürüttürmün, başkalardan kızgını çürüttürmün. Sürmesem ben seni çoldun ele, çoldun ele, çoldun elin çoluktu, şondun ege, şondun ege, şondun ege. Ulu kuya bul işte göçünü vurur. Hey 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 göçünü vurur. Beşinci klasta olgun eli, beşinci klasta olgun eli. Ulu okuya bul işte göçünü vurur. Hey 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 göçünü vurur. Beşinci klasta olgun eli, beşinci klasta olgun eli, beşinci klasta olgun eli. Rahmet çok. Şom rahmat, Radavay. Бүгін майран, бүгін той, андықтан жалпыбыз, ырдайбыз, ойлайбыз, бийлейбіз, тартынбайбыз. Анда месе көпчүлүктүн суранычы боюнча мен башынан эле айтып кетейин. Болот агай, бери келсеңиз да. Болот агай, жезелерден 68-дин кыздарынан Калиман деген эжем келиңиздерчи. Бул кишилер дагы эл ичинен чыккан таланттар. Болотыга алгач мынау аяштарыңызга, аярды бүкөлөрүңүзгө эки ооз куттуктоо сөзүңүз. Анан Болот акам менен Калиман жеп жашагандарына канча жыл толду? Qancha yil bo'ldi? 40 yil bo'ldi. 40 жылдан бери ырдалып бүтпөй махабат деп, махабатты даңазалап кулагы батса, уул үйлөп кыз берип, небере баккан учурлары. Анда эмесе азыркы сөз болот экен сизде. Assalamu alaikum. Бүгүнкү 40 жылдык юбилейдин катышчылары, юбилей ээлери
Sizlerge kalarız biz yübüleyimizin atından. Çin densoluk uzun ömür, çeksiz vakit bolsun. Oşundayla şu bugünkü Dastırkıtay dasturxanına tatlı olsun, жақсылықтар üstünde nasip olsun. Biz kalbi göz, benim altın gözünü çakılıp ne valaydım, kıyıdan mevzudayla gerek. Hareket kılıp görüyoruz, rahamayla. Ар bir nesenin kütülbey türüp çıkan ırdıgan ırlar жақсы шығат кайыманча. Өкөңүздөрдүн ортоңуздарга мен турайын, ырдалып бүтпөйт махабатты. Салымбек, микрофонун да бирөөсүн бересиң бе? Микрофонун бирөөсүн берчи. Жүк болсын ба? Жүк болсын деген болады екен, жүк болсын.
ay çekirdeğim. İşteki sırrı aytarmay, çiresin ay çiresin ay çekirdeğim. Öp olur ömür seda, sütuna sevgat eyleyin. Öp olur ömür seda, sütuna sevgat eyleyin. Kübütkü sayınca ödetir, çaştığımı tıbırımı tıbaradan. Çoğun rahmat. Ушундай таланттуу агаларды эжелер көргөндө мен деле артиң болуп кетем, мен деле артист болуп калсам дедимчи. Дагы бир эже кайтып отурат. Биздин мына жеңиш жезде, бөдөй жезде мен мактанам жеңелер. Биздин Кожекенин ити дагы нота менен үрөт десем ишенбейсиздер да. Жалаң таланттардын бардыгы 68-дерде Кожекенин ичинде экен. Азыр Дамира деген эжем бар, келинчи Дамира эже. Дамира эже созулган туурдарганда керек болсо токтогуу черекчи үй салып менен отурат ба. Келиңиз Дамира эже. Сизден дагы бир сиңил болсунча. Классташтарым, бардығыңыздарды бүгінгі майрамыңыздар менен құттықтаймын. Бардығыңыздарға бекен денсаулық, ұзақ өмір, үй бүлөлүк, бақыт, бардығыңыздар ушу кошкон жубайларыңыздар менен тең арып, эки дүйнө бактылуу жашашыңыздарға мен тилектешмин. Рахмат. Сиздерди майрамыңыздар менен ырларам эстен чыгып калыптыр. Şolasın nuru çaçkanda, tau kerekteri bir açkanda. Kırkırlardan kollulu alap, kız kaldakları gün açkanda. Allah sürümü kana, ağlamı köyün cana. Parçalına kayalı olup, param sağa varım sağa. Parçalına kayalı olup, param sağa varım sağa. Hadi yakala! Çıldızı gökkü çaçılığanda, çığadan su ağılığanda. Altını sökü sıyaklanıp, aytaradan çağırganda. Ağlığa sürünür kana, ağlanıp köyün cana. Parçalına kayalı olup, param sağa varım sağa. Parçalına kayalı
Жүк болсын дейді же, жүк болсын. Üç adamın aksa birer ver kaldı. Ayağını yap bana. Mikrofonda hazır akıl maslahatlar. Gündür zırhari düşene arzudan bürgene işene sezimleri gülönüp gülönüp sen degen gönüle güzele Köksögün oygare düşene köpelek uçkane düşene Gözün çalgız sen balım sen balım Gülüdün dardı düşene Gözün çalgız sen balım sen Köngülün dardı düşene Meskili altın ey kesene Altın gezettü ey kesene Unutmuş günü de emi çok Kuşunday verey peşene Unutmuş günü de emi çok Nayekeney peşene Kuşunday verey peşene Şu an rahmat ece. Ününüzge bereke. Daha verece, ayırdasız. Mınауны классташ балдарыңыздың атынан қабыл аласыз. Бұл білек сізге болсын. Алиман әже, барсызды. Анан мынаке ағалар, жеңелер, ежелер. Біздің Ожекеден шыққан bir спортсмен қыз керек болса дүниені түрі қыдырып тойына бүгінгі күнді Ноқаттың Қожекенің қызы Расулбек қызы Роза деген қызымыз бар. Ошол Роза деген қызымыздың апасы келді бе? Расул ағай, жеңем келді бе? Жеңе барсыз ба? Келіңше. Бұл белек ошол аяштарыңыздан сізге болсын. Ошол Розаны тарбияға өстірген сіздерге рахмат. Анда месе ушунча чыгып калдыңыз, экөөбүз каалоо сөз аяштарыңызга сизден болсун. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу бүгүнкү кеченин ээлери, аяштарым 68-ci жылкы А класс, Б класс баарыңыздарды майрамыңыздар менен эжелер, майрамыңыздар менен баарыңыздарды ар дайым ар бир күнүңүздөр ушундай жакшы маанай менен болсун, ден соолугуңуздар болсун, асманыңыздар ачык, маанайыңыздар жарык болсун. Мынабы 40 жылдык деп белгилеп турасыздар. Мына 40 жылдагы балалык сезимиңиздерди эстеп, балалыгыңыздарды эстеп, бүгүнкү күн өзүңүздөр неберелүү, балалуу, неберелүү, чеберелүү болуп калсаңыздар дагы балалыкты урматтап сыйлап бир аякта чогулуп отурасыздар.
Баарыңыздарда дайым ар күнүңүздөрдү жакшылыктар коштосун, ийгиликтер коштосун. Эмнени жакшы тилек кылып, аруу тилек деп бааласаңыздар, мына ошолордун баардыгы кабыл болсун. Аяштарым, ашыналарым менен бактылуу болуңуздар, эжелерим, жезделерим менен бактылуу болуңуздар. Ар дайым ушундай жакшы күндө, жакшы дасторкондун үстүндө жакшы маанай менен отурууну Кудайым ар бирибизге насип эткен болсун. Ар бирибиздин ушу азыр менин кызымды атын атап бул жерге ортолукка чакырып отурат. Ар бирибизге ушундай балдарыбыздын ийгилиги башкача болот экен. Балдарыбыздын ийгилиги менен сыймыктанып, эл алдында, журт алдында ушу балдарыбыздын элге сиңирип аткан эмгеги менен сыймыктанып жүрүүгө ар бир үй бүлөгө, ар бир ата энеге насип кылган болсун. Байрамыңыздар менен. Рахмат. Бир жеңел ыры менен болобу жеңеми? Жеңелердин атынан. Рахмат және. Стол өз-өзіңіздерше ойын ұйыштырасыз. Бұл столға Ермен ажы сіз, бұл столға Жаныштак әсіз, бұл столға Қамбар әкәсіз, жезделер өзіңіздер, жеңелер өзіңіздер бири-бирибизге патташка берип турабыз. Азыр
Aynı özel kaptım olsa. Aynı özel. Basın bak burada olmak lazım. Malades, taptınız aynı özel. Şu böyle kurtarız, giyin kısa gittik. Var var Emrecan. Mikrofonu verin. Kim? Sizin solunuzdan çıktı. Var mı? Cezile. Çeke nereden? Cezile ben ama yapamadım. İşte giyinkisi jengeler akırkı sizden stolumuzlar kaldı. Var mı? Rayhan jengeli, Rayhan jengeli. Gelin. Çıkın, kasın. Gelin bize. Giyinkisi. Yerim onlarca siz solunuz kaldı ha? Anayın, atasın mağı düğün bosa olsun. Anayın, atasın mağı düğün bosa olsun. Şoğun rahmat. Salınbek, emi mınday kılamız. Muna olacak sular tizemiz. Ağalar, eceler varınızlar bile belgili, jengeler. Stullar tizemizdağı 4 stulda. Ayranı pileyiz, müzika toxtoğan o vaqtda oturabız. Giyim aldırtıp ağamıza birden stulları aldırıp bitirebiliriz. Amerika. Yedi qara, kapı bilere şapı, yükleydekler, hop! İyi oldu, evet. Жаңа, анаға. Так, bir stolda gidiyoruz ha? Жеңүүчүлөргө бирок жакшы накай керектери бар. Кеттик Укан. Ордунда туруп алмайлар жок, айланып билебиз, айланып. Anake, bunu öyle. Anake. 68'ler hep sizi çıkardı Dakar. Kettik.
Gelipsiz. Kızlardı sıynap koydunuz ha? Bunu dikkat çıkartın da görece. Ebi, kimingizler jenge mulçamızlar. Padarkanı küçtüğürağın alayınca. Kettik lan bek. Şangımız görmedi akırtısını. Bir de yol kalınızlar, men canıma geliyoruz. Ökönüz durga tempo boya kaldı. Men canıma geliyoruz. 10 kadamdayız. Kim oşadan adaşmasa, jengünçü olur. Budan vereceğim da. Aynı vereceğiz mıymansız ha? Budan vereceğim hoca gidelim. Buna. 1. Buna karab durunuzlar. 1, 2, 3, 4, ha? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adaşma etseniz koşulup biriz cenget. Gittik mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Adaştınız. 9, 5 buyurun. Ana gel. Aynı bize. Gel Petrov, size gel Petrov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Siz başlagan dele olursa olup gitti, o sizdeki. Bazı dele olursa olup gitti. Bugün bu cümbürekli. Vardım mesela ki, bir kırgızsa bir olursa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Болды. Ökörden teң болды. Eceler, arбеңиздерде, үйүңүздөрдө тынчылык болсун, аманчылык болсун. Ар дайым эле ушундай юбилейлерди белгилеп, жакшы уул кыздарды үйрөтүп жүрө бериңиздер. Чоң рахмат. Анда эмесе, агалар, эжелер, азыр сиздер үчүн жакшынакай тамактары даяр болуп калыптыр. Birinci tamakты issеңиздер, анан жалпыбыз биргеликте 40 жылдык юбилейдин урматы үчүн жакшы бийлейли. Нурга кезек берели. Келиңиз кадырга. Коңуздун коштоосунда Кожекем деген ырынырда берсин, келиңиз. Daha bir jolu bayramlıklar men, akalarım, cimlerim, bicilerim, dedilerim, barımlarım, bayramlıklar men daha bir jolu. Bizden Kocake degen ırtırda bireyle, dinlemek mümkün olsun. Bizden ayım Kocake, olur büyük kırdamız. İlgerten gelgenin tırnak, açılgan talay nurtamız. Kırları tegiz malga çay, abası taza жерге bay. Kar ketpegen toğusunan, suları kemen Kocake. Daraktın görkü bulbul kuş, takşıp bir sayra çınarda. Tasiri otursam, çıgasın adam kumardan. Uyalaş bolup atabız, күнгө теске Kocake. Barın ardın үйүңөрдө, төгүлсүн дайым береке. Alma örük çaynagam,
Жаңғақтары қойнында, чыңғарайып лагері, қошшандайран бойында. Сары жайып көгдегі, толыры биік көрінеді, алтын қазып тосынан, күндің нұры төгіледі. Қалайық қалқа белгілі, Насиридин Исәліп, Абибилла генерал, Бішкекте тұрып күш алып. Сары жайып көгдегі, толыры биік көрінеді, алтын қазып тосынан, күндің нұры төгіледі. Алма өріп шайнаған, жаңғақтары қойнында, чыңғарайып лагері, қошшандайран бойында. Қысқартайын ырымды, жүректен шыққан сырымды, ұрықсат болса тұрайын, кезекті сізден ұғайын. Көзді қыздарда бірлер. Көйнек кисең ақылым саға бөлінер, ажарым аға күн нұры болып төгілер. Ашықмын сында, ашықмын сізге көңді қыз, атайын сізге арнаған өрім Aşkımın sizde gönlü kız, atayım sizde anağan ölüm oğlum. Açarım ara kaynımı bulup Aşkın çığda başkın sizde gördüm Hatayım de, hatayım de Hatayım Zordan gitsin ayağım sağa bölünür Kılığım ağa kızgaldak bolup dönülür Kımbatım benim kötüm kızlarım oğlum Benim kötüm kızlarım oğlum Kılımlar boyu gösterken ölüm Kılımlar boyu gösterken ölüm Başbakan Sırız boyunca Maşallah onlardan Hoşnu kattın yolundan ey Bir babaya şaşırdan Karşımıza mangızlar ey Roza günde açılgan ey Kocakenin kızları ey Roza günde açılgan ey Altımız sevdin kızları ey Roza günde açılgan ey Aşkara 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 ey Kazanda kaynayt şuş param ey Şunda jiri kalk doyurdum ey Oynoğula jigit kız balam ey Gelinlerine başkat gelinlerine Gelinler hasta kızlar Aşkara 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 ey Kazanda kaynayt şuş param ey Kuşunda jiri kalk doyurdum ey Oynoğula jigit kız balam ey Kızlar giye dikiş takan ey Bas almaysın taş takan ey Taştak jolgo kelgenden ey Abgon kılar taş bakan ey Ezilip pişkan pomidor ey Jatkan jerin koridor ey Canına gelip çıktasan ey Çıktamasın saridor ey Aşkara 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 ey Kazanda kaynayt şuş param ey Şunda jırgal toylordum ey Oynoğula jigit kız balam ey Tezkelerden koşup yapmakta
Uşak, jezdeler. Boşluk attın yolundan ey, bir bobaya çatılgan ey. Uşul durgan jezdeleri, roza gülde açılgan ey. Uşul durgan jezdelerin, roza gülde açılgan ey. Kaşkara 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 ey, kazanda kaynay çıçkaran ey. Şunda şırgal doyurdun ey, oynogula çiğlik kızlanan ey. Asmandağı büküttün ey, samoylu teli ürküttün ey. Uşunun elin tuğandar ey, tamaşalı ırbüttün ey. Şoň rahmat, şoň rahmat. Hadırana ömrüňiz örkündesin össün, ar daim üýüňizde tynçylyk bolsun. Bak, agalar, jeňeler, jezdeler Uday kalasa 10 yıldan keyin 50 yıllıkta ötkölöýünü degen niýetiňizler barmy? Var. Bardığınız orundan turaylıça. Bardığınız orundan turaylıça. Jeňeler, jezdeler, jalpyňyz orundan turaylıça. Keyin 10 yıldan keyin kayradan tüneli boyunca uşul jerde 50 yıllık ýübileydi toskonga Uday Allah Taalam jalpyňyzdardy nasip kılgan bolsun. Salınbay ginim. Akalarım, jeňelerim, jezelerim jalpysyň ortaga beýge çakyrayyn, senen jagymda muzika bolsun. Jalpyňyzlar oturmasan kelebez. Ýa. Size
Жақсылықтар болсын. Шундай жақсы маңайда жолығышып жүрерішті Аллахым нәсіп еткен болсын. Бардыңарға денсаулық, ұзын өмір, чымыр денсаулық, үй бүлөңөрдө дайыма жақсылықтар, тойлор болсын. Ушу жаш мезгилиңерди эстеп, жолығышып жүрерішті бәріңе нәсіп етсін. Мына ежігіңер қарып, зорға басып келдім ана ерде. Аллаға шүкір. Өзіңер жүресіңер бәріңер. Еш оруаңыз, сұрқуаңыз. Айтқаныңыз жақсы жүресіңдер. Шүкір. Açsınlar bu. Жалғыз отырып қалау, ана сіздерге қошуйлы немесе столда болып қалайды. Чоң рахмат, жалпы бийлеген ағаларға, жеңелерге, ежелерге жалпыңызға чоң рахмат. Барыңыздар, орындықтардан орын алып берсеңіздер. Мунан 40 жыл илгери сиздер мектепти бүтүп аткан убакытта биздин орус тили жана адабияты мугалими Мурзабаева Нарбек эжекебиз сиздерди окутуп бүтүрткөн экен. Эжеге окуучуларыңызга атынан аз да болсо бул сизге береке болсун. Ушул балдар кыздарыңызга өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айтып кетиңиз. Бүгүнкү жолугушуунун катышуучулары, менин окуучуларым, кыздарым. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү майрамдын катышуучулары, жолугушуунун катышуучулары. Мындан мурда 40 жыл мурда класс жетекчи болгон экенмин мен силерге. Мынтип карап отуруп элестеп, бириңи таанып, бириңи чала таанып, сураштырып, анан таанып атам. Эми бара-бара арлыкка моюн сунат экенсиң. Ушинтип күндөр өтүп атат. Турмушта кайгырган күндөр болот экен, сүйүнгөн күндөр болот экен. Өткөндөрдүгө Кудайым ошоягынан берсин.
бала чакасы тынч болсун, эли журту тынч болсун, бир туугандары тынч болсун. Өзүмөргө эмнени каалайм? Силерге кааларым жакшылыктар. Үй бүлөңөрдө дайыма жакшылык иштер болсун, той тамаша болсун. Дайым ушу бирге окуган классташтарыңарды эстеп, ушундай жолугушууларды өткөрүп, балалык кезиңерди эстеп жүрө бергиле. Мени дагы ушу эчеке окуп келе, класс жетекчиле деп эстеп чакырганыңар үчүн чоң рахмат. Силердин баарыңарга башымы ийип таазим этем. Себеби мен түзүп эле тарбия берген экенмин чамасы балдар, кыздарга. Мени эстешиптир деп өзүмчө сүйүндүм. Мейманберчиликке күндө-күн алыс эле барасың. Силер менен жолуккан жолугушуу башка да, совсем башка. Класста окутуп аткан мезгилиң эстейсиң, анча-мынча урушкан мезгилиң эстейсиң, кимдерге катуу айттым эле, кимдерге жакшы сөз айттым эле деп көз алдыңан өткөрөт экенсиң. Ошон үчүн мен баарыңарга кааларым ден соолук эң биринчи. Бала чагаңар менен тынч болгула, Кудайым баарыңардын ниетиңерди берсин. Оору сургодон тышкары кылсын. Үй бүлөңөрдө дайыма жакшылыктар, тойлор болсун. Не ниет кылсаңар, Кудайым ниетиңерди берсин. Ушундай жолугушуп, жакшы ниет менен келип, жакшы болуп тарап кетишиңерди Аллахым насип эткен болсун. Кошконуңар менен бактылуу болуп жашайлар. Балдар кыздарыңар кабыл болсун, ата-энеге күйүндүү болсун. Кыздарыңар барган жеринен бак тапсын. Балдарыңар алганы менен жакшы, ынтымактуу жубайлар болуп, силерди сүйүнтүп жүрүшсүн. Эч кимин каарылыкка моюн бербей, жаш бойдон ушундай ойноп күлүп жүрө беришиңерди каалайм. Рахмат. Чоң рахмат эжеке. Сиз дагы эле карабадыңыз биз үчүн. Сиздин астыңызда окуучу кыздарыңыз, балдарыңыз Кудай буйруса эжеке, эч арышпайт деген ишеничтебиз. Урматтуу менин сүйүктүү классташтарым. Бул классташ деген бир туугандан кийинки эле адам болуп калат экен. Ошондуктан алыста арытып, жакындан келген классташ кыздар, балдар, бүгүнкү 40 жылдык юбилейиңер менен куттуктайм. Сиздер менен чогуу келген жолдошуңар, келинчегиңер, айрыкча келинчектерге өтө ыраазычылык билдирем. Рахмат кыздар, ушундай тигиңерден тик туруп столду өзүңөргө окшоп жадыратып жайнап бергениңерге. Биздин жигиттерибиз, кыздарыбыздын жолдошторуна чоң рахмат айтам, чогулуп келип төрүбүздүн көркү болуп бергендерине. Андан кийинки биздеги негизги жаныбызда бакыйып, билим берип, жетекчилик кылып, ата-энеден кийин келе бул биздин класс жетекчибиз. Көпчүлүк класс жетекчилерибиздин көзү өтүп кеттир. Ыйманы саламат болсун. Ошол жагынан берсин. Эми эжекебизге ден соолук, рахмат эжеке. Дайыма ушундай бар болуңуз. Кудай буйрса дагы мындан кийинки юбилейлерде жакшылыктарыбызда жүрө бериңиз. Сизге эң негизги ден соолук, үй бүлөңүз менен аманчылык болсун. Жакшынакай каалоолоруңузду, баталарыңызды берип жүрө бериңиздер. Анан биздин кичинекей подаркаларыбыз бар эле, ушуну кабыл алганга уруксат этиңиздер. Экинчи рет алып атканыбызга кечирим сурайбыз сиздерден. Мына биз азыр ушу уттурлай эле, сиздерди кайра сизди ордуңуздан тургузбай эле, ошол жерден биз дагы ыраазычылыгыбызды билдирели деп келатабыз. Ошол жакшынакай тарбиялаган кыздарыңыз, жакшынакай тарбиялаган балдарыңыз бар экен. Ушулардын урматысын көрүп жүрө бериңиз эжеке. Мугалим өмөлү дарак дейт. Ошондой өмөлөрүңүздөн сиз ыраазычылык алып отурасыз. Сиз дагы мындай балдарыңыздын жакшылыктарына көп боло бериңиз. Ушул балдарыңыздын катары кемебесин. Ар дайым ушу жакшы сөздөрүндө сизди эстеп, ыраазычылыктарын билдирип жүрө берсин. Анан биз келиндер дагы жөн туруп атык, ушу кыздарыңыз
жакшынакай каалоо тилектерди айтып белектерин берип отурса, биз дагы аз да болсо сизге ыраазычылыктарды билгилейбиз деп атабыз. Анткени ушундай жакшынакай балдарды тарбиялап койгон экенсиздер, биз аларды армап алып улантып ушул жаман болбоду, өзүбүздүн шаарыбызды таптык, бактыбызды таптык дегендей учуунулап, ушинтип кыргыздын баягы аз да болсо баягы санын көбөйтүп, салымыбызды кошуп келатабыз. Сиздерге рахмат, ушундай балдарды тарбиялап койгон экенсиздер. Ушул жактан ырыс-кешибизди таптык, өзүбүздүн кайын журтубузду таптык, бактыбызды таптык дегендей. Ушундай жакшынакай баланы тарбиялап койгон экенсиз, аркасынан издеп жүрүп нокурга келгенмин. Анан ушундай өзүм Каракылжандын кызы. Анан ошо Каракылжандын балдарын канча сөз айтса дагы Расулга тең келбептир, ушунда аркасынан ээрчип келип бактыгын таап турам. Ошонун үчүн эжеке сизге рахмат. Анан жалпы классташ эжекелер, ушу алыстыктан келген эжекелер, сиздерге дагы чоң ыраазычылык. Анан кичине болсо дагы биздин белектерибизди алып коесуздар. Анан Бишкектен келген эжекелерибизге өзгөчө белек беребиз, акчалык түрдө, финансы түрдө. Анан жалпыңыздарга байрамыңыздар байрамга улансын, катарыңыздары кемибесин, ар дайым ушу жакшы күнүңүздөрдө ушундай жакшы дасторкондо жолугушуп жүрүүгө Кудайым насип эткен болсун. 68 жылкы эжелер, чыгыңыздар, жалпыңыздар, отожуп бериңиздерчи. Мына жеңелерден сиздерге белектер бар экен. Келиңиздер. 68 жылкы эжелер, келиңиздер. Üç koydum be. Üç koydum elem. Sen 5 programı uçuray olup kalksın. Hoşum var. İyi dönüp gel. Arabanda katlamadan iyi dönüp gel. Beş alganda bir yapsat bulursa. Rasul menen Alima baktılуу bolgular, ömürüңөр uzun bolsun. Kudayım tileğiңерди bersin. Kudaydan ne tilek kılgan bolsuңor. Allah'ım oşo tileğiңерге жеткирсин. Tapkan baldarыңар akıl estүү, ата-энеге күйүмдүү жигиттер, кыздар болсун. Неберелериңер дагы өзүңөр тартып бактылуу жигиттер, кыздар болсун. Кыздарыңар барган жериңен бактапсын. Балдарыңар алганы менен бактылуу үй бүлө бүтүп, силер дайым сүйүнтүп жүрүштү Аллахым насип эткен болсун. Ишиңерде дайыма ийгиликтер болсун. Рахмат. Бир кыстырма, бул экөөнүн бир кыз, жакшынакай кызы бар. Дүйнөнү даңгыратып, баш ийдирип, Кожекенин кызы аттуу болуп атат. Жаңы эле белгиледик, Расулдун кызы ушу дүйнөлүк чемпион волейбол боюнча. Bir bolası uşul Kırgızistan boyunca asmanga uççu lötçik. Yakında demege asmanga uçkan atat. Eceke. Uçup geldi. Dine tarbiyası jagынан жакшы тарбия берипсиң да, Расул сени тартыптыр. Gelinim dagы ушундай шатман келин экен. Экөөңөрдүн тарбияңардын жыйынтыгы деп ойлойм. Бактылуу болушсун. Чоң рахмат. Кийинки сөздүн кезеген Жамшит ага, сизге берейин. Ассаламу алейкум дагы бир жолу. Бүгүн классташтар, достор. Эжеке мына сиздин бүгүнкү келгениңизге биз дагы өтө кубанычтуу. Не деп айтышты багында толкундан турабыз. Дагы бир эң күлкү катары биз кичине кезибизде сиз камчы агайлар бизди дагы көбүрөөк урганда биз дагы акылдуураак болуп калабыз. Ошо урбай коюп үчүнчү болуп атабыз. Анан урганыбызда мындан да жакшы болот. Eceken şakegi var da. Рахмат эжеке.
Rahmat Ecegem, şunçalık gelip verdiniz. Kudayım ömrünüzü versin, densoğlunuzu versin. Bala çakalarınızla, yörelerinizlerin jakşılıklarında ardayım şu töründe şunu hata verin. Oşuların jakşılıklarında gülüp çaynap yürüyorunuzü Kudayım nasip kılsın. Kudayım hem daha bir 10 yıldır, şu bizim 50 yıldığımızda daha şunday bir katışıp bergeni Kudayım nasip kılsın. Söz sözümü alıp gideyim. Ecege, rahmat, köp yaşayın. Mınantip sizi görüp biz yaş balada olup yaşarıp kettik. Ecege, mınake bizden kızımızды Ayduran жақсы kılıp gelin olgan ekese. Oo, жақсы, balades. Kızların küçüksü hem Aynura. Balades. Çoğun rahmat. Ar beri aytılgan kaalоо tilектер kabul bolsun. Çekip baka gel. Ağzına geliniz. Ağzına geliniz. Salam salıp gelesem seni. Salam salıp gelesem. Rahmat. Çoğun rahmat. Şununda da aytılады eкен, muğalim бұл muğun sayап берді. Muğalimнің болынан керек болса, президент дағы, Османдағы ұжым жүрген, космонавтағы, білім алып muğalim болғаннан шығар екен. Так, азыр мұндай қылайды. Жезделерден бірі пал барыңыздар. 68 ағалардан бірі, 68 жылқы ежелерімізден бірі. Жақсы білектер бар. Шығыңыздар. Жезделерден бірі, жеңелерден бірі, 68 жылқы жігіттерден бірі, қыздардан бірі. Келіңіздер. Шығыңыздар. Ана, келіңіздер, жеңіс жезде келеді, жеңіс жезде. Басын. Шығын. Басын. Azım akam geldi. Yaptan Cengiz Şehze geldi. 68'in kızlarından bir önünüzler gelinizler. 68'in kızlarından. Kız mezgilinde kim çiğrak olgan? Hazır dile çiğrak olat. Gelinizler. Kadaka. Bana bir mücadele verirsin. Stop dileyince.